Assalamualaikum Mas Faisal. Mas Faisal Eh. yang ditakoin nak. Sunate gimana rasane? Gimana Mas? Hah, sakit apa ndak? Sakit Hah? enggak? Jempole. Nak, jempole. Lopene piye lopene. Apa Mbak Eda rasane? Rasane. Gimana perasaane? Rasane deg-deg. Lega alhamdulillah. Sunate ya apa tanpa drama ya? Iya, alhamdulillah oke. Nyaman ya? Nyaman. Recommended ya. Oke Pak, terus Pak, lagi Pak, terus. Ndi ibu iki. Nggih, Kaji Korim. Piye perasaane Kaji Korim? Nyunatkan anaknya dengan sunat modern. Kepengin sunat mana? Ini sunat mana? Yo sunat mana jarene? Mergo sunate model. Penontonnya undi penontonnya iki. Nah, iki lho. Pam. Jempolnya, Bang. Mas Ami komentare. Komentare. Bagus, semoga jadi anak yang soleh, Nggih, amin. bakti pada orang tua. Oke, amin. Jempolnya. Ndi opi.